Onako kako joj ime govori, tako je njeni učenici i opisuju. Vesela Mačkić, učiteljica osnovne škole Ivan Gundulić u Novom Sadu, važi za uvek nasmejanu, požrtvovanu i kreativnu. Ona je dobra, voli da sadi, pametna je. Jesi naučio mnogo od nje? Da. Šta si sve to naučio? Pa naučio sam da ne treba se svađati, da se ne sme tući, nego da se treba pričati, nemoj to da radiš, prestani, boli me. Svesna da deca najbolje uče kroz igru, Vesela je pored kulturnih i sportskih aktivnosti pokrenula i projekat Zdrava užina, koji je prerastao u aktivnost Organska bašta, gde đaci zajedno sa njom sade i upoznaju se sa prirodom. Šta ste sve sadili sa njom? Pa svašta, ona nam je dala nekakve kesice i žalfiju i pomogla nam je i nanu i svašta još fizalis, tako. Uvidevši njenu požrtvovanost, roditelji đaka su je prijavili na takmičenje Najbolji edukator Srbije, koje organizuje Udruženje za podsticanje preduzetništva Živojin Mišić. Nakon što je sa kolegom iz Zaječara odnela pobedu, ove godine predstavljaće Srbiju na takmičenju za najboljeg nastavnika sveta. Oni su videli veliku značaj u tome, to što mi imamo, što ja i van svog radnog vremena i vikendom sam sa decom i prosto to je neka i doza njihove zahvalnosti da mi pokažu da jako cene to sve što ja radim i vreme koje odvajam za njihovu decu. Osjećaj je stvarno sjajan zato što to mi govori da ovih svih 11 godina radim nešto dobro, da su to prepoznali ljudi iz sveta obrazovanja, moje kolege, direktorka i eto, ova nagrada je prosto samo negde kruna svega toga što radim. To je veoma važno i značajno ne samo za nju samu, već i za nas kao instituciju, jer je ta njena nominacija pre svega i potvrda nama, potvrda u čitavom nizu nekih potvrda koje mi kao ustanova dobijamo u kvalitetu našeg rada od svih onih koji su usmereni na naš rad. Cilj ovog takmičenja je naravno pored nagrađivanje najboljeg nastavnika jeste i umrežavanje naših edukatora sa svetom. Takmičenje je zamišljeno tako da se bira najbolji nastavnik na svetu koji dalje dobije nagradu u vrednosti od $1 milion koju može da iskoristi u narednih 10 godina u projekte unapređivanja rada sa učenicima. Sa parolom Ja sve mogu, koju prenosi na svoje đake, Vesela ističe da Srbija zaslužuje da se nađe u prvih 50 kandidata sveta, koji će biti proglašeni u septembru.